nukuri mana yanjye jyewe nayemera nta bwiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwaza yihindura nukuri mana yanjye jyewe nayemera nta bwiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwaza yihindura amataba hari icyo nzakora nzazamura ibendera mvuga icyo mwami wankoreye hari icyo nzakora nzazamura ibendera mvuga icyo mwami wankoreye kuko utari Louise yakoreye Imana nta bwoba ntabwo dushidikanya ko Imana yamucyuye yamujyanye mu gituza cyayo aho aranezerewe. Imana ishimwe. Louise yatashye ntabwo byoroheye umutima wanjye ariko Imana niyo igitanga imbaraga. Reka nshimire papa kubw'umutima afite ukomeye nta wundi wabitanga uretse Imana no gusobanukirwa neza ko aho umubyeyi wacu yagiye ari heza. Imana ikomeze ibahe imbaraga, Imana ikomeze ibihanganishe, Imana ibashoboze muri urugendo rutoroshye musigayemo mwenyine. Mwizere Imana tuzamusanga heza aho Imana yaduteguriye. Imana ishimwe. Namarira nabonye ntabuza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora ni ukuri Yesu Namarira nabonye atahoza n'agahinda nabonye atamara nta gikomere nta kimwe atomora ni ukuri Yesu
Amen. Haleluya. Muvugire amen kuko nzi impamvu ya amen. Haleluya. 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 Amen. Amen. Iyo ni imvugo itazwi ikuzimu. Izindi mvugo zose ntizishobora gukanga Satani, ariko haleluya na amen ni umwihariko. Ntabwo byoroshye guhagarara n'urubavu rumwe urundi rudahari, cyane ko mu ngeso zanjye cyangwa mu muco wanjye ikintu cyose nakoraga ahantu hose nagomba kuba ndetse no kurya ka burusheti nagomba kuba ndi kumwe na sheri wanjye. Hari ibintu, hari aho twavuye, hari aho twari tugeze, hari n'aho twatekerezaga bivuye ku by'Imana yatubwiye tuzagera aho tuzagera. Amen. Nta kintu mfite kiri special cyo kubabwira mugabo, ndahera kuri speech ariko muraza kunyihanganira ndayivuga mu Cyongereza ivuge no mu Gifaransa, sinzi igituma ariko ndazi kandi ko turi kumwe n'abumva izo ndimi zibiri. Si uko ntobivuga mu kirundi cyacu, ariko niko umuntu aba abyumva. Ariko mu muco mwiza reka mbanze nshimire presence yanyu. Hariya ku kiriyo mu rugo iwanjye nabuze ngo presence yanyu niyo presence y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo mwaje muba muzanye Imana mu nzu yanjye no mu buzima bwanjye ndetse no mu bana banjye.
rero ntuzasuzugure presence yawe. Amen. Reka mbanze nje kuri iyi speech gatoya kuko shiri wanje ariko aradukurikirana. Ushobora kuba utabyumva ariko niko bimeze. Amen. Amina. Abere mu Gifaransa. Ni speech gusa ntoya yo kwibwirira shiri wanje uko numva merewe gusa n'inshuti ze twicaranye hano uko merewe, ni juste kubabwira uko merewe, nta bintu bitangaje birimo. Reka nivugire muri uru rurimi rw'igifaransa cyane ku Burundi bwacu n'u Rwanda rwacu n'agace ka Kongo cyangwa Kongo yose twarerewe mu gifaransa, sibyo ra? Amen. Aujourd'hui, je prends la parole, le cœur lourd, mais rempli d'amour, pour parler de la femme la plus précieuse dans ma vie, ma chère épouse, Nalouse. Ndavuga Nalouse, muze gutangara kuko Nalouse hakubiyemo n'ay'abagabo na Louise. Twabikuye muri Nalouse, muze kubatangaza ko noba nahinduye izina ryiwe. Le dimanche 29 juin 2025, le ciel a accueilli une belle âme. Nalouse n'était pas seulement ma compagne de vie, elle était aussi ma meilleure amie, ma force et la merveilleuse mère de nos trois magnifiques filles. Son amour était profond, son sourire lumineux et son cœur rempli de bonté. Elle a pris soin de nous avec une grâce que seul Dieu pouvait lui donner. Son absence laisse un vide que personne ne pourra combler. Mais son esprit vit à travers nos filles, dans leur rire, leur force et leur regard qui brillent comme les siens. Je les éleverai avec l'amour et les valeurs qu'elle nous a transmises. Nalouse, je t'honorerai chaque fois de ma vie. Je rends grâce à Dieu pour le don que tu as été. Repose en paix, mon amour. Tu ne sauras jamais oublier. N'amagambo make ariko asobanura ubundi we akakanya. Amen. Amen. Reka mvuge mu rurimi rundi rutatworohera, twatangiye kubwiga tugeze mu 8, nabo nyine tubwigishwa n'abaturuzi neza, ariko kubera pandaterimuka y'ubuzima tubamo biradusaba nabo nyine kurukoresha. In loving memory of my wife Nalouse, today I stand with a heavy heart, yet full of love, as I speak about the most precious woman in my life, my dear wife Nalouse. On Sunday, June 29th, 2025, heaven received a beautiful soul. Nalouse was not only my partner,
in life, but also my best friend, my strength, and the wonderful mother of our 3 beautiful daughters. Her love was deep, her smile was bright, and her heart was full of kindness. She cared for us with a grace that only God could give. Her absence leaves a space that no one can fill, but her spirit lives on in our daughters, in their laughter, their strength, and their eyes that shine just like hers. I will raise them with the love and values she taught us, Nalus. I will honor you every day of my life. I thank God for the gift you were. Rest in peace, my love. You will never and never be forgotten. This is a small speech I had. I loved my wife, and I did what I should do as a husband, as a friend. I did. And I know even you as a church, you did your best. I remember that Sunday, the night of Friday, before she died. All the church of Rehoboth, they all prayed that night for her to be healed, but she didn't. And God did accept that. She did that. God did that because He has a reason, and a good reason. And He has a plan for her. And a good plan. A blessed plan. I don't know why I'm speaking in English, but I feel I should just express my emotion in English. I suffered with her. I really struggled. But she stood with me when I was like nothing. When I had nothing. When most wives, they are bored to see a husband without anything. They just leave their husband, but she didn't do that. She stood with me. You can't believe that. When I was in Rwanda struggling, she was there. She was not my wife or my wife, but she was my partner. She was my friend, my best friend. She was my life. I remember when I was Kigali, I left Burundi in 2006. And I went to Kigali, I was not yet saved. She prayed for me until I got saved. So whatever I have today, whatever I have now, they're all from her. It's just like that. Twigaruke mu rurimi rwacu. Ibyo mfite mutarebesha amaso, n'ibyo mfite dushobora kuba turebesha amaso, byose nta na kimwe kivuyemo byavuye ku mavi ya Nalus sheri wanje. Nahinduye ndamwita ashiki risobanura monamo. Nta magambo arenze nshobora kubabwira keretse ishoboye kongera kwicarana nawe at least 1 second, mu musegonda umwe nomubwira byinshi cyane.
iyo chance Uwiteka niwe wo kudesida gusa, ariko nayo nyine itabonetse ntacyo, it's okay. Samedi mucataha nibuka ko nahamagaye umushumba mubwira amagambo atoshe, ariko abana nanje namuhamagaye nadema y'imodoka ndiko ndaja ku musozi, ko numva ko ndamuhamagaye ntaradesida kugenda araza kumbuza. Abakozi b'Imana bagira amagambo bamenyereye baba basanzwe bafite ari muri bo kandi akomeza, ashobora no kukubuza ikintu wadesize gukora kugikora. Rero ndesida kumuhamagara nagiye, naramubwiye ngo mushumba, nk'umupapa sinemerewe kurira imbere y'abana, nk'umukozi w'Imana nanone sinemerewe kurira imbere y'abakristo, kuko n'abana ahantu hose roja ndi buhure n'umwe muri mwebwe, aho tutari buhure namwe no muri shambre turi buhuriyemo na Ana umukobwa wanje, ndesida kwa gatandatu kugenda kuririra ahantu bita Maolo Prayer Center ingaho mu mihango ari aho nahagiye, kuko numva nshaka kuruhura umutima wanje, kurira sibi. Ako twebwe imyaka tugezemo turabaho turirira hariho, ntitwemerewe kurira ko duhuza abarira, natwe tukagira Imana iduhuza. Amen, amen. Louise yabaye inshuti y'abantu batoya bato, urungano rwe, bakuru, abasaza, abakecuru. Nanjye ubwanjye naramureba nkibaza, ninde uyu mugore akozwe muki? Mbabwiye gake ukuntu ibi byatanguye, uko yatangiye kurwara. Ni icyumweru twari twidesize cyane, twafashe icyemezo cyo gusenga, tugahura nk'umuryango, njyewe nawe n'umwana wacu, tugasenga saa 9 z'ijoro. Tuzahagarika aya masengesho ari uko Imana itabaye. Turidesida, abana muri Canada nabo bariyo baridesida, baravuga ngo natwe tugiye gusengana, kuko hari ibigomba gukoreka, hari ibigomba guhinduka. Hari igihe abakristo barambirwa, hari igihe turambirwa n'ibintu. Amen. Twaratangiye turasenga uwo munsi wa mbere, bigenda neza, twumva dukomeye kandi nkabyuka mu gitondo nkaje mu kazi. Wa kabiri, wa gatatu turasenga, bimeze neza, turaryama ari muzima 100%. Ngiye saa 2 ngiye ku kazi, yarari kwarategirwa atitira, ambwira ngo shiri n'ibiki bibaye, arambwira ngo nanjye sinzi kimfusha, numva ndebye, urembye gute? Undi ingwara igomba gutangura gahoro. Uko niko byatangiye, sinari nzi ko ari mu mugambi w'Imana biramutahana, kuko Imana ntizigera ibura, ntijya inzira ikoresha kugira ngo gutaha cyangwa kugira ngo ducure. Amen. Uko niko byatangiye, ndabifata nk'ibisanzwe. Gripe ni bisanzwe, gripe yarateye, nja kuri farmasi nk'abandi bose, baramuvura, bamuha imiti aroroherwa. Icyumweru cyakurikiye gitangira kuba bibi. Ndibuka ko yambwiye ngo genda uhamagare pasiteri ansengere. Ko yahora abwira jewe umusenge, asanze hakeneye indi puissance. Ndamwumvira nk'uko bisanzwe, ndademara imodoka ndazari masasi, bajira nahamagaye pasiteri nawe bananiwe, ariko n'umushumba nicyo yahamagariwe, aranyemerera abwira ngo mufate, ndabafata ndabazana tugeze mu rugo, arasenga, ariko duhitaturira imodoka tujya kwa muganga. Yari umugore akomeye, tuba muri etaje ya 4, ariko yaramanutse muri urwo bubabare, bamushigikiye gatoya, ariko ari impanura yanka ko tumuterura.
yaba yareba imbaraga zanje agasanga nta mbaraga zo kumutera afise ariko nari naramusezeranyije ko igihe kimwe ninaronka kera sigiye nterura ibyuma zo guterura nawe kuko n'iryo deni apfuye ntamukoreye iryo deni rikomeye ntamuha ntarishi sinzi uwo nzogishura turamujyana dusanzwe mu bitaro hano Metropolitan Buruburu baduca amahera y'umurengera turababwira ngo mukore transfer tumujyana muri Radiant Hospital hano mu Jatu aho niho arangije ubuzima bwiwe ariko ibimenyetso byinshi byo kumusezera narabibonye sinabiha agaciro yaransezeye ariko ndibuka icyo yambwiye kwa kane muri kiriya cyumweru yapfiriyemo mbabaye ukuntu ariko araribwa mu mugongo ndamubwira ngo sheri niki Imana idushaka ubundi niki tutakoze nk'abana b'abantu ese ubundi niki kibi twakoze cyatuma duhora mu mibabaro nk'iyi hari hageze ko tubaho hari hageze ko tunezerwa ndashimira Kabaganza namubonye nibuka ukuntu yankomeje arambwira ngo dadi niwe yankomeje atuma numvira umuhamagaro w'Imana kuza Nairobi namuhamagara kenshi ko nafite ubwoba bwa Nairobi arambwira ngo ngende inkongi uzaze uzabaho Kabaganza Imana igumugisha she's our best friend amen uko muri ako kababaro arambwira ngo sheri niki giguteye kubabara ntuzi ko yadusezeranye ko tuzasazana tuzabana kugeza nibuka iryo sezerano tutabwiwe rimwe twabwiwe inshuro zirenze kabiri nongera ndakomera kubera bw'iya magambo ndavuga uzi ko ibyo ndimo ari uburyo sheri waje azokira badutaye tubeho twari dufitaniye proje zirenze 10 twari dufite proje zirenze twari twapanze turasetinga turatangura tuyivana mu bitekerezo dutangura kubishyira ku mugaragaro harimo YouTube harimo channel yacu Lana Great TV Lana Great harimo Louise Anna na y'abagabo Naomi na Greta turi batanu mu nzu nk'uko minisiteri ari zitanu muri Bibiliya minisiteri za Kristo Yesu twari dufite umugambi ukomeye ku isi ntabwo ari umugambi wo kwiteza imbere twari dufite umugambi wo guteza imbere imitima yashinjaguwe imitima yapfuye abatakaje ibyiringiro twari dufite amagambo twari dufite ibifatika byo kubagezaho kugira ngo bongere bagarukire Imana twisanzemo ubutunzi budasanzwe ariko ntabwo uyu mugoroba turiko turavuga na Ruza adahari gutyo uko Aline Imana imumugisha Aline niwe ariko muri iyo saha birangira niwe ariko aramumasa mu mugongo Dorine mama wina yarahara ariko araraba aritahira atakagerageze gutya atakurwana ataha nk'umukiranutsi uko yatashe niko mama wanje umbyara yatashe naravuze ngo mama uri seriya igituma rero nta complain nta rubanza mfite n'Imana nkuko Yobu yashatse kubigenza ko je sindi Yobu ni Dawudi iryo zina yampaye
igituma ntashaka gukomplaininga na gatoya ku Mana nuko namenye yuko atakintu na kimwe ku isi, haba abana, haba umugore cyangwa umugabo, haba ibyo twita amasambu cyangwa ubutunzi muri banki n'ibindi byose, nta kintu na kimwe cyacu gihari. Nubwo tubyiyitirira si ibyacu. Nicyo gituma umugabo umuntu aryama ari umukire akazinduka ari umukene bijya biba ntabwo mwabibonye. Nicyo gituma aryama ari muzima ari strong afite ibiro nawe avuga ngo njyewe ugaca byarangiye. Umugenga w'ibihe iyo yaje ntakomanga ntagisha inama bahasanze atura ibyo yakubikije akabyisubiza. Aha niho niko ndatahura Imana mu rundi rugezo. Urupfu rw'umubiri wa sheri wanjye kuko ntabwo yapfuye, yarasinziriye arahari. Nicaye muri chambre ejo bundi ndigenyine ndabwira Imana ngo nyereka basi wugurura idirisha ndeba ahari kugira ngo mbe confident yahari ko ari heza. Ibyo nawe uzabikora igihe uzabura umwe mu bukunda. Yarabinyemereye n'Imana n'umubyeyi anyerekaho gato, naramurebye ndireba nsanga ntidukwiranye, nsanga ari mu cyubahiro kirenze ibyubahiro, nsanga ari mu mahoro arenze amahoro twabwiwe muri iyi si, nsanga ari mu mbaraga atigeze yambara na rimwe kuba ndamubonye. Ari mu bwiza ntigeze mbona. Naciye bugufi ndavuga ngo Mana, kurira kwanje ko ari mu bugoryi. Dukwiye guserebra. We need to worship because she has gone in a safe place, in a very good place. Rushaka kubyumva narahabonye bituma nkomera. Arambwira ngo uzabibwire abana bawe ko ahari ari mu mutuzo mutamuderanje n'amarira y'agahinda. Maze ngaruka inyuma nibuka imyaka ishize ndi Kigali nicaye abana n'umugore ndababwira ngo turi batanu, igihe kimwe muri twe azotuvamo tuzomuherekeresha amarira. Ibi narabibwiye abana, ndabibibutsa bari muri Canada na Ana ndabimubwira, ndabibibukije baratuza barihanagura baravuga ngo nibyo wari warabitubwiye. Kurira si bibi, ariko kurira kuzuyemo agahinda n'amakosa ku mukiranutsi. Nubona ndira nzoba ndiko ndarizwa n'isi kimbabaje, ko sinzoba ndiko ndarira kubera naruzi wanje. No way. Kuko nimwibesha nkabusha gatoya sinzongera kumubona ukundi. Nicyo gituma nabwiye abantu nimugoroba, nababwiye ngo ngiye gukorera Imana birenze inshuro karindwi uko nayikoreraga. Ngiye kuvuga Imana itwara umukunzi uwo wita ngo umukunzi wawe ugasanga ye yamukunze gusumba uko wamukunze. Ngiye gusobanurira abantu ko nothing belongs to us in this world. Nothing, even anybody belongs to you. Twaratijwe gusa kwitwa abapapa n'abamama, just that. Akunuza ukora icyaha ngo kubera umwana, ntuzuve ku Mana ngo kubera. There's no reason to leave God. Asigiye amasomo kubera ibyo navugaga muri speech. Asigiye urukundo
nanjye nzasharinga n'abakobwa banje, asigira ingeso nziza nzasharinga n'abakobwa banje, asigira ibintu byinshi muri precieux. Ibyo nibyo twaganiraga n'Imana nimugoroba, irambwira ngo gusigira ubutunzi bukomeye wirira, ahubwo genda ubusharinge, genda ubutange. Satani yashatse guhagarika Rana Great TV, niyo mugambi yari afise, ariko Rana Great TV igiye kwamamara gusumba uko ibitekerezo byanje byabyumva cyangwa rero wese. Sinshaka kwamamaza Rana Great TV, ariko ndashaka Kristo cyangwa umurimo w'Imana uzoba uri kurakorerwa muri icero. Uyu murimo uzavuge Kristo, dore niyo Kristo, apana babandi bavuga Kristo barangiza bagasubira inyuma bagakora ibitandukanye n'ibya Kristo. Reka mbibutse ikintu kimwe nibutse yabwiye, hamwe nibaza nuba narakibwiye. Twararabanye nijoro kwa gatatu kuko nije namurazaga, arambwira ngo muri ubu bubabare bwanjye hari iyerekwa ngize. Ndibaza Mana, iri ni itorero ry'aba bantu bariko barakora ibi bintu. Arambwira ngo nabonye abantu, abakozi b'Imana basambanira ku ruhimbi. Aya ni amagambo yayibwiriye, niwe temwe n'abamarayika, ko nibo babyumvaga turi kumwe. Ndamubwira ngo sheri ni hehe? Arambwira ngo naniwe iryo torero iryo ari ryo ko yaringiritse. Numva nabwo asigiye message yo kubwira abakozi b'Imana. Reka ndangiriza. Niba ugifite akanyota gake 10% y'akanyota k'inzoga, ntuzongere kuza gusenga, genda ubanze unywe iyi nyota ibaziye. Yewe ni conseil ndaguha. Namenye muri uru rugendo yuko inshuti z'Imana ni zibiri. Hariho ubirimo cyane kandi atabibamo neza, harimo wa wundi atabirimo adashaka no kumva iby'Imana. Abo ni inshuti z'Imana. Ariko ubu mixing ibintu bibiri, uwo mazo muvomisa wirabe kutarimo muri babandi bakazuyaza. Usanga uri mu kazuyaza, genda mu byaha ubibemo neza. Wibemo neza ntacyo bakuvuge. Hakuramya usambana, hakuramya unywa inzoga, hakuramya udukishize na Uwiteka. Ribi wikureyo na pastor ntuzagusezera, uzigendere gusa. Just like that. Just go. We need few people but who worship in a good way this God. Just batari kubaramya neza Imana bose n'imitima ikiranuka. Sinzi igihanzo bivugira, ariko ni ibinyene mvuze ugakeye. Yarabibwiye numva ndababahe, ndavuga ngo Mana, niki gituma tukuvangira muri holiness yawe, mu bwiza bwawe, mu bwere bwawe? Niki kituma muzatuma Imana yongera kwicuza impamvu yaremye umuntu? Yize kubyicuza mu gihe kiraho. Tugiye yakoze ibintu nanjye birayitangaza, iravuga ngo sinzongera gukora iki kintu. I'm nothing without Jesus, but I am everything with Jesus. Iyo uri kumwe na Kristo nta kintu na kimwe kidashoboka. Bakristo nshuti zanjye muri uru rugendo ruraruhije. Ntuzibaze ko ari tekinike turimo, ntuzibaze na gatoya. Ushaka sieste, ushaka kuruhuka, ni urugendo rwuzuyemo amabariyeri, ni urugendo rwuzuyemo imitego, ni urugendo rw'intambara gusa. Bikunda cyangwa utabikunda niko bimeze. Amen. Ariko nahishuriweho ko urupfu rw'umukiranutsi naruzi
rugiye kuduhesha umugisha twese hamwe nk'itorero abamukundaga n'abatamukunda. Imana ije guhezagira ntitoranya, irasuka gusa. Mwumbaza ibibazo byinshi ngo ni gute mu ruvu haturukamo imigisha, nk'uko mu kanwa k'intare haturutsemo ubuki busosa, uko niko natwe tugiye kurya bisosa biturutse mu bishaririye. Urupfu rw'umukunzi wacu, inshuti yacu, our beloved brothers. Sinari nzi ko ndiburonka amajambo yo kuvuga, ariko ayo mfise ndonsa aka kanya nayo, ayandi tuzakomeza tuyavugira aho tugomba kuyavugira, ariko igikuru si amajambo, igikuru ni imitima n'amatwi yumvise. Imitima ibyakiriye gute, bifashe gute, ikuyemo iki, nihe decision ufashe kuyiva ko burundu kugira ngo ubanze ube mu byaha neza, ntuzagaruke umaze kunanirwa, maze icyo bita mu cyongereza ngo isarenda, icyo bita gutanga hole. Ndarushe, ndananiwe, ndakeneye ubutabazi. Ubu ni umuntu Kristo akeneye. N'umunsi abantu baza gukizwa bifashe mu mfuko ngo wata mimi nataka niokoke, kibaza niba ari akakiza aje kwakira cyangwa ari picha aje kurya cyangwa ari selfie aje ku. This is not serious. Ikeruke wubanse umukunde, wakoreye nabi uve ngaho umusaba imbabazi. It's simple, ntacyo bigusaba, ni juste kwiyibagirwa, ni juste kuvanamo umutima wo kwinangira, umusaba imbabazi. Uze gufata telefone ushiremo amayinite, nuyabura umbwire ndakugurire, umubwire ngo numvise ijambo Uwiteka yavuganye nanjye uyu mugoroba, uyu urupfu rwanaruze, ndagusabye imbabazi. Burya ni jye wabikoze, ni jye wabikoze, ni jye watumye utiga, ni jye watumye umwana wawe apfa. Ubivuge, uraza gukizwa, uraza no kubona amahoro mazima. None turashaka kumubona gute tudakiranitse, kugira ngo turwanire kwinjira muri uyu muryango. Umuryango ni muto cyane, umuryango ni muto, we ni muto kandi hashaka kwinjiramo benshi, abadasobanutse n'abasobanutse. Nicyo gituma yawugize muto. Noneho ku muryango haba aba bodyguard bateye ubwoba, bari batipe bakureba mu maso, ugahita umenya ikosa wakoze, ukamusubira inyuma gahoro gahoro, avuga ngo ntiharagera konza, ugasubira inyuma. That is how heaven is. Sinzi aho biva, akunze ko spirit ariko araganira nawe. Twinjiye muri iki gihugu, Imana itubwira ngo ngiye kubaha umugisha. Nyumvira, nabanye nayo imyaka 6 kuva muri 2013. Amatwi yanjye yaje kumva neza muri 2019. Niho natekeye twaje ndavuga ngo bana muve mu ishuri tugende Nairobi. Ni hano hamagariye gukora. Naho nyene ngeze Busia ngira ubwoba, ndadebya nikatira nja Busia, nja Kisi. Ndavuga ngo Nairobi iratwika, reka maze nje mu cyabenda ubuzima bushoboka. Hano hose nasabaga akazi, barandeba nimbi bakavuga ngo yose twamuhakaye. Okay, tutangalia uruti tukesho tuangalia. Baraniache tunambe mtakupigira. N'abana beza bene igihugu aguhakanira mu kinyabupfura. Imana ibuza amahoro, abangaburiraga abana b'Abanyarwanda b'abasore bahaguye baretse Imana. Imana irantwika mu mutima, bangaburiraga bakanzanira stoke. Imana ambwira ngo ibyo kurya banze bihagarike, genda ubabwire ngo mwatukishije izina ryanjye. Ngira Paul yarasesana no kafiri hajya Kisi. Ndamubwira ngo Paul umunsi mugoroba ndakeneye kuba mwese muhurire hano
igihe cyose uri burangiza akazi ndakeneye kuvugana namwe kuko muri gutukisha izina ry'Uwiteka. Ntitaye ko aribo bangaburira, ntitaye ibi bintu by'Imana biteye ubwoba. Ndababwira ngo mwakojeje isoni izina ry'Uwiteka. Mbwira uwitwaga Emma, mama wawe n'umupanikoti cyangwa umuhanuzikazi, ariko uraba ibyo urimo. Uranyita dadi gusa bikarangiriza muri dadi. Mwaretse kungaburira ariko mukagarukira Uwiteka. Uyu munsi bose baca bugufi ndabasengera. Maze kuvuga ibyo ubuzima ikisi bwari munaniye, ndababwira ngo nimukusanye tike n'abanjye tuje Nairobi, niho yampamagariye izo mpera umugisha. Naraje Nairobi, barayegeranije barama itike top yo kugera country bus. Ni birebire kuko sinagiye kubaho hano. Twari biturikiri kumwe na Narusu, umudamu mwiza, kibaza ngo ni mubi. Ariko nubwo naje Nairobi nasomye umurongo nasomye umurongo uri n'itanguriro, ukuntu Aburahamu yemeye akabesha kubera ubwoba, abwira Sara ngo tumanutse muri Egiputa kubera inzara. Ntiwemere kuvuga ngo kuri madamu. Ndabazi bari bati ubabwire muri mushiki wanjye. Iryo jambo riba muri nge, ndavuga ngo ngiye Nairobi. Bari abanyakenya bafite amafaranga baramutwara, baradishwa. Ndamubwira ngo she uzumbabarire ikazi uzonka niyo kugumana nanjye ntuzundeke, ndakenye ariko ndagukunda. Arambwira ngo nukureka nkakunda nde. N'igihe wari warandetse ndi Bujumbura uri Kigali, nadiranzwe n'abadoktori n'abainjeniyeri bakomeye, sinigeze nakureka kandi utarakizwa. Ni gute nukureka ubu turi mu rugendo ukijijwe nanjye nkijijwe? Yambwiraga amagambo ngo ndabyibushe ntariye. Umuntu utararongora uzorongora umuntu afite umutima, umudamu afite umutima muzima, umutima ukijijwe. Twaraje tugere Nairobi, ibyo twahuye nabyo ni birebire. Nikoreye amabuye, Liliana Rubizi nadandaje amandazi. Uyu ni wa mugabo yahamagawe guhezagirwa nagera Nairobi. Abana bakajya bambaza ngo papa, uyu ni we muhezagiro. Ni umuhezagiro twabwiwe. Rimwe na rimwe bakabavukira nkabwira mutuze tuzahezagirwa. None dore uyu munsi mfite ikindi kibazo cya Ana, kibazo cya Greta na Naomi. Bambaza ngo mana, iyi Mana nibiki ikoze kuki mujyanye? Nase promesse yaduhaye nizo zizi, niwo mugisha yatubwiye. Ndababwira ngo mutuze kuko itanga uko ishatse kandi ikisubiza uko ishatse. Ntibyoroshe gukomeza abakobwa bazi Imana, wabigishije Imana, wabwiye ko Imana itabesha, wababwiye ko Imana ikometa. N'abaramyi muri Canada n'ubu turi kumwe n'umuramyikazi atujagira ijwi ryiza gusa nuko atarahaguruka, ariko urupfu ruzatuma ahaguruka aramya Imana. N'inshuti yanjye bugufi niwe dusigaranye turi babiri na Kristo wa gatatu n'Umwuka Wera umufasha n'Imana Data. Stili turacyari batanu muri iyi nzu. Ndangirize kuri aya magambo ko naruza aranyumva. Chéri wanje, je te promets une chose très dure. Imbere y'iteraniro, imbere y'abamarayika n'imbere y'umuryango wawe, ndabizi ko banyumva, imbere yabo tuvukana, imbere y'inshuti zara na Great TV, nzogukunda. Urukundo nagukunze n'urukundo rwakomeza gukunda ruzagaragarira mu rukundo
nzokunda busigiye ndavuga Naomi. Naomi ishimwe blessing. Ndavuga Greta Irakoze. Ndavuga Munezero Anna. Abo ni busigiye, abo nibo gihango ntiteshukaho, sinzi aho imbabazi zoturuka. Je te promets fermement bivuye mu mutima wanje, ndazikuraho naraye ndahabonye uraheza haheza. Komeze kudusabira gusa ntituzarimbuka, ngo tuzaze twicarane encore une fois dans la vie éternelle. Isengesho ryawe nk'uko ryahuye rinkura mu busambanyi, rinkura mu businzi, rinkura mu byaha, isengesho ryawe rizakomeze, kuko n'ubu nije muri situation ntasobanukiwe. Zakomeze kumusengera malgré ibirometero byinshi binsepara nawe, kuko ndazi ko iryo sengesho rizohindura byinshi mu buzima bwanje. Babana b'imfubyi b'abapfakazi uzi twafashaga, nzobakurikirana dufatanijemo na Anna na Greta na Naomi. Reka ndakubwira ikindi kintu ngiye gukora. Uyu mushinga twari twarize nzowita na Luz Foundation. Niyo kado yonyine nshobora kuguha nawe ugashima. Niyo kado yonyine izatuma bakwibuka ntibakwibagirwe, kuko nturi uwo kwibagirwa. Navuga menshi ariko mbaye wemera ibyo mvuze n'akanwa kanje bivuye mu ndiba y'umutima wanje. Imana dusenga izi bishoboze, icyubahiro cy'Uwiteka gikomeze kuba icyayo. Oh
Seigneur notre Dieu, nous te confions l'âme de la servante, de ta servante Nalouse. Reçois-la dans ta paix éternelle. Console nos cœurs brisés. Fortifie-moi afin que je puisse élever nos filles dans l'amour, la sagesse et la foi. Que ton Esprit Saint nous accompagne jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nukuri mana yanjye njyewe nayemera ntakiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire
Reka dusome n'aya magambo yo muri Bibiliya tuhite dutaha. Iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Umutwe w'ijambo ry'uyu mugoroba uravuga ngo ntimuri ab'isi cyangwa se ntituri ab'isi. Nakavuze byinshi, mfite ibintu byinshi birwanira mu mutima wanjye kubw'uyu munsi wadushyikiye kuva ku cyumweru ku itariki 29. Ubwo nari mpagurutse ngiye kubwiriza, numvaga intege nke zidasanzwe, ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira. Imana yacu ni igitangaza. Uko mwambonaga ku cyumweru byari ibimenyetso byo gukurwaho iwacu. Ni ubwa mbere byambayeho, aho twari turi kumwe n'ababyeyi, ibi biri kumbaho kubera iwacu uri hariya urembye. Numva binaniye kuvuga. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati iyo dukora iki, iyo tugira gutya byari kugenda gutya, ariko nta kintu na kimwe tutakoze twari gukora. Sinzi nimba harimo abo twari turi kumwe, nta kintu na kimwe Mutama yari gukora atakoze. Ubwo twavanaga umubyeyi mu rugo tumujyana kwa muganga, ntacyo atari yakoze, imiti yari yuzuye mu nzu. Nkimara kumusengera ndababwira ariko tumujyane no kwa muganga, ndabona afite umuriro mwinshi. Turamanutse tugiye kwa muganga. Aho reka ndi kuhavuga asimbuke, ahubwo mvuge ku munsi wa 4 ndi mu gusenga ku manywa, ntari isengesho ryo gusengera Mamana, umwanya wose namubonaga agenda. Ndabyanga, isengesho nyine ryo kubyanga, ryo kuvuguruza. Murabizi abanyamasengesho uko bamera. Ndatuza igihe kigeze, kuko nari kuza mu baririmbyi bari kurara hano. Ndaza ngisenga, kuko mpageze mbona Mamana ari kugenda. Ndavuga nti Imana turabyanze mu izina rya Yesu. Ndavuga nti ibyo byose ntabwo bikwemera, kuko namwegereye. Reka njye kumwegera, mbwira uriya mudiyakoni, ndamubwira nimperekeze. N'akana kanjye k'agahungu turajyana, hari mu masaa 7 z'ijoro n'igice ngengo, turatambika tugerayo ku bitaro. Sekirite y'ibitaro iravuga iti ntabwo byemera, reka mbanze mbaze. Ariko baramuhamagara Papa Ana bati genda umusigurire ko bwije cyane,
bidashoboka. Ndamwinginga ariko ni ugusenga gusa, ni ukumusengera gusa nkahita nsohoka ngo hoya ndizere. Ndavuga nti papa twizere, zana iryo koti wambaye turisengere, nawe ugende uri murambikeho usenge, nubwo bikomeye biroroha. Sinamubwira ibyo ari byo kugira ngo ntamutere ubwoba. Nagumye nguma mu ruhande rwo kutamubwira ikintu icyo ari cyo cyose cyamutera ubwoba, nyine nk'umupasitori. Ndagaruka turarana n'abaririmbyi hano, mu gitondo twinjira mu masengesho, ku wa gatandatu tujya kumureba, turangije inyigisho z'abavugabutumwa, tugezeyo ntangiye gusenga, mbona n'ubundi ninjira mu muryango nabonye ari kugenda. Ninjiye ngira ngo koko yagiye, kuko uko nabonaga yagiye. Ninjira mu muryango ngira ngo byabaye. Sinasuhuza bicaye aho, mpita mpindukirira ku gitanda njya kumureba. Mbona arahumeka, arandamutsa, turavugana. Ndamubaza nti urumva umeze gute? Uburibwe uracyaribwa? Ati hoya sindibwa, ahubwo numva uhema, umwuka ni wo muke. Ndamubwira ngo ntacyo, reka dusenge. Hari ikindi kintu wumva wambwira? Arambwira ngo ntacyo, gusa dukomeze dusenge. Turasenga, turagenda. Ngeze hahandi naboneye ya shusho, ndahagarara. Ana yari yicaye hepfo y'igitanda, mufata ku rutugu, komeza kureba mama Ana. Ndavuga nti reka ne kubimubwira, ahari wenda Imana iratwumva ibihindure. Si ubwa mbere yumvise gusenga igahindura umuntu akabaho. Ndamuhamagara, ndamubwira nti ukomere, dukomeze gusenga kandi uhumure. Ati turataha. Ibyo bindi byabaye nyuma, turi hano mu rusengero, mwebwe abari bahari muribuka uko byagenze. Ariko ikintu cyantangaje nshaka kuvuga, ngasenga. Twaragiye dukura umubiri ku bitaro, kuko nta morgue bagira. Tumurika umubiri, tuwujyanye kuri morgue, tugira byo gutunganya iby'impapuro bari kuvuga. Twohereza umwe muri twe tuti jyana n'uyu wo ku bitaro kugira ngo agire urupapuro gufotorera urugarure. Mu gihe tumutegereje rero, ubunze turi hanze, papana yicarira muri karya gahema tumureba. Hanyuma kuko we yagumaga areba amavideo bakoranye n'ifoto ye, nkabona ari kurizuminga akagira twebwe turi aho mu kibuga. Nabaye nk'uhindukira nsa nk'ugana, nk'uwizembagiza ngana ku rupangu. Ni imbere gutya, ni ku rukuta, nta muryango uriyo, ariko nizembagiza njyayo mu buryo nyine bwo kuguma umuntu yiyumvira, kuko urumva umuntu akibura umuntu uko aba ameze. Ngeze hafi n'urwo rupangu, igitangaje, hejuru yanjye nabonye mama Ana. Noneho murebye arambwira, namubonaga igice cyo hejuru. Urabona kuriya tumubona, njye namubonaga igice cyo hejuru. Arangije aravuga anezerewe, umunezero udasanzwe. Arambwira ngo mbwirira sheri, ngo pasiteri mbwirira sheri, ntariye ahandi ni heza cyane. Ahita aragenda. Ariko ndavuga nti buriya nacanganikiwe, kubera ko umuntu ni ibitekerezo, kurya ibitekerezo biza. Iryo jwi rikaguma rinza, ndavuga ntabwo ujya gutesha umutwe umusaza, mbimubwiye byarushaho gutuma ajya kure akiyumvira ibindi.
rimwe na rimwe n'imyizerere tugira nkumva yuko atari mitagaruka mu bandi, ndabegera dutera inkuru, negera tangira kuvuga tuvugana na bene data, umwe akavuga ati jewe nijya kugenda ndasaba Imana nzabanze ndware, nkavuga cyane, ngerageza kuvuga cyane kugira ngo mama natagaruka ngo ambwire mu mutwe wanjye ko numvaga ko ari ibyiyumviro byanjye ndanabyibuze. Ariko nashe mbibwira madamu, ndamubwira ariko njye nabonye mama hano. Ati wabonye iki? Ndi kumuhoza mubwira namubonye yatabarutse. Ni kubera ibyo numvise ntabwo ari ibyiyumviro, biba ari ibyiyumviro byagarukiye no mu rugo. Ariko nanze kubibwira papa na kuko urabona kwaba atiye bati kwaba ari kumuderanja hafi, kandi nyine iyo uri umuntu ugerageza kumaramo agahinda. Ikintu kidutangaje rero twicaye hano na madamu, iyo ubwo butumwa yari abukeneye ntabwo njye narinzi, arangije wabyisabira Imana irabimwiyerekera. Amagambo nabwiye madamu niyo magambo nawe yamwibwiriye. Madamu arakebuka arambwira ngo bwamumva ngo wanze kubivuga nkajya mubita inkokora Brighton. Madamu kuko yarandemereye arambwira ati wanze kubimubwira none yarabyimenyeye bitagututse. Numva icyo kintu ni ikintu cyashituye umutima cyane, numva ni igitangaza. Ndavuga nti byari bisanzwe abantu bataha, si ubwa mbere kuko ndi umupasitori, ntabwo irari itorero rya mbere ntanguje. Twarashyinguye abantu, abo twakundaga, abo twakoranaga umurimo w'Imana, ariko n'ubwa mbere icyo kintu kinshyikiye kimeze uko. Narababaye cyane umutima, ariko nkimara kubona iyo message numva hariho kuruhuka. None ko mbyumvise hariho kuruhuka gushikaho, mpita bintera gutegura iri jambo rivuga ngo ntimurabisi, ntiturabisi. Wowe uri hano ibuka ko utari uw'isi, uzayivaho. Kubera iki? Icyaha kimaze kwinjira mu isi, urupfu rwahise rwinjira. Kristo aza gutanga ubugingo buhoraho, ariko ntiyakuraho urupfu, ahubwo aruhindura irembo, ahindura sisiteme, arugira irembo ducamo tujya aho twakoreye. Uwakoreye Gehinomu amanuka Gehinomu, uwakoreye ijuru aritaha. Ubu urupfu ntirutugigumana, ahubwo ni irembo. Mu isi si iwacu. Pawulo yandikiye Abifilipi igice cyabo cya 3 umurongo wa 20 aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, niho dutegereje umukiza ko azava ariwe mwami Kristo Yesu. Haleluya. Arangije hepfo aravuga ngo nuko mwirinde muhinduke kugira ngo umubiri wanyu mwe ukoresha ibiteye isoni n'ibindi. Petero urwandiko rwiwe rwa mbere nawe arandika ibice 2 umurongo wa 11 ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mwirinde irari kuko muri abashyitsi n'abasuhuke. Ahangaha mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi. Ndakwibutsa ko aha mu isi atari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Aha turi dutuye hariho abibone, hariho abirata, birata imbaraga, birata inkomezi, hariho n'abirata ibituza.
batacyambara bagenda agatuza bakara, ariko nabo si wa mu gitondo ujya kubona ukabona aciyeho baramujyana. N'aba bandi bagenda n'ubwibone batikozaho amaboko kubera ubwibone bwinshi. Iyo ugiye uyu mubiri wambaye umwuka Imana yagutije ikawukuramo ikawusubirana, uregerana neza. Amaboko barabwira ngo egerana, bakayakwegereza. Bya bindi byo kugenda wibanze ntibiba bikirimo. Ibyo irari ry'umubiri byagushutse ugakora, menya yuko nyuma y'ubu buzima uzajya mu rubanza. Ibyo wabesha abantu ntibareba mu mutima, hari abo wabeshe ntibabyemera, ariko nano ntibakwerurira yuko bamenye ko wababeshe. Hari n'abandi batigeze babimenya, ubakuraho icyo washakaga kubakuraho. Hari abo wariganije mu buryo ubu na buriya, hari ibyo wagiye ukora nawe ubwawe uzi neza. Mwirinde, kuko irari ry'uyu mubiri ryinshi rirwanya ubugingo. Mwibuke ko muri abashyitsi n'abimukira, kandi iyo ugiye ibyo byose ntabyo uzajyana. Ibyo wiba kugira ngo ugire amaparisera menshi, ugire amazu menshi uduza zamura, ugire icyubahiro, ugendere mu mamodoka meza, ni byiza ibyo tubitunze ariko binyuze mu kuri. Ariko ibyo byose wiba bituma utwarwa ubugingo. Ndagira ngo mwibutse ko nta na kimwe uzajyana. Amazahabu meza wambara, ayo ku maboko n'ayo mu ijosi, ayo ku matwi ushaka ushyire no mu misatsi. Abagore b'ikorino bo bashyiraga no mu misatsi. Nta zahabu n'imwe bazagushingurana. Ntabwo bazagushingurana imyenda iriya uhora urwana wiba ukora amanyanga kugira ngo ukunde uyigire. Ndagira ngo ubwire yuko bazagura umwenda umwe, nawe ntabwo ari wowe uzawuhitamo. Bashobora no kuwushonesha kuko wowe udashaka, kuko utahora gushonesha, kuko ntuzaba ufite uburenganzira ku bintu byawe byose. Umva mbabwire, mu isi si iwacu. Kandi soze mvuga ngo aha turi guherekeza Mama Ana Louise, ariko ejo ntabwo tuzi uzakurikira muri twe. Ni ukuri pe, ntituzi. Ashobora kuba njye, ariko ashobora no kubaho. Ariko hari ugomba gukurikira byanze bikunze. Turi ku murongo, ariko ikibazo umurongo dutonze ntabwo tuzi ngo tuzashyikirwa ryari. Ese iyo ugiye aho sinari inyuma ye neza, sinjye uri bukurikire. Ibyo bintu ukwiriye kubitekereza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umunyabwenge yakamenya ibi, yakitaye ku iherezo rye, uwo niwe munyabwenge. Ibyo ukora byose, amatiku y'iyi si, ibyo abantu bakuvuga ntacyo bitwaye, uko abantu bakubona ntacyo bitwaye, ibyo uri kurya, ibyo wambara ntacyo bitwaye. Umenye yuko umunsi uzamurwa uyu mwuka ntabwo uzawangurirwa. Ntuzi niba uzabanza kurwara, ntuzi niba uzurira cyangwa atatu kikagira gutya. Ejo bundi cyahiriye hariya gutya hirya ya Donimu muri biriya bice, kandi harimo abapfuye. Ntabwo uzi niba uzabyuka ugiye gusenga, ntugere ku rusengero. Mu isi si iwacu. Dufatanye nawe gushima, tujye mu rugo iwe, turirimbe indirimbo zo guherekeza umugeni. Haleluya. Kuko aho ari aranezerewe. Twaririmbye indirimbo mu ijoro ivuga ngo tugiye iwacu mu ijoro muze mwisigara. Ngo abagezeyo barakwiriye
anezererwa umwana w'intama w'Imana.